I pozdrav ljudi, danas igram Outlast. Igrao sam tu igricu do nekog dijela. Prvi dio je prilično dosadan bio, pa ja ću nastaviti. Ovdje gdje sam stao. Ovdje sam stao. Evo ga. Krećemo. To, mogu skakat. Gledaj, vidim se tijelo, je. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Evo ga. Ima tukaj. Da vidimo. Ovo je mrtav isto. Vidimo za to. Oh yeah. Idemo dalje. Idemo ovdje, idemo što ima. Upazat lift. Jeee. Kao? Pade neko. Ne. Ovaj se skotrljao dole, da. Možemo dalje. Ne možemo. Ovo je prilično strašno. Emosio! Pišite komentare koju igricu iduću da igram. Ako vam se da, ako vam se ne da. Dobro. Ja igram isto LOL. I tako, svašta igram, uglavnom. Ali najviše igram League of Legends. Witness. Dobro. Kao, ruka. Spider-Man! O, gledaj mogu prvo. Dobro, idemo dalje. Ovdje kaj. O, gledaj, ovaj se zavalio fino, baš ga briga. Ušice lete. Udala. Ajmo dalje. Možemo ovdje. Ne možemo. Ovdje ima kaj. Ko je ovo? Koliko sati? Tek je 9, dobro. Nije kasno. Nije kasno. Ima kaj ovdje? Nema nikaj. Dobro, idemo dalje. Ovdje je zaključen. Čujem nekakve zvukove. Dobro, ovo je prilično strašno. Kaj su oni? Užak. Dalje. Možemo ovdje. Možemo. Ne možemo. Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje, dalje. Ovdje nema ničega, pa... Pančang. Nema tu ništa isto. Kaj mogu Q držati? What? Dobro. To je ovo, da, dobro, okej. Seljak. Ja mogu skakati, a ti ne možeš. Ja sam car, ti nisi, seljak. Kaj sve ima? Zanimljivo, gledaju televizor koji je... Ovaj je tužan, ima malo čudnu glavu, dobro, to nema veze. Ovaj se stalno... Ovaj isto ružan si. Ovom viri mozak. Prekrasno. Prekrasno, ne znam šta da kažem, šta reći.
Ovdje. Kaj je ovo? Keycard. Yeah! Ja sam carar. Sad se ovdje moramo vratiti otvor. Igrica ima prilično strašne zvukove. Što mi se ne sviđa. Mogu ja samo proći? Isus, prepada. No, crkni! Crkni! Haha. Jesi glup, dečko, ti misliš mene? Seljak, gledaj kako si ti stran. Sad si neki frajer, ha? Ha? Praviš se, nemaš sram te bilo, sram te. Puh, čubar je. Dobro, ajmo dalje. Ajmo dalje. Čekaj, ne trebamo ovdje. Ne možemo ovdje, moramo ovdje. Idemo, let's go guys. Evo sad mogu čolje, lijepo. Ajmo se četat, sad ajmo na face malo. Idemo na face malo. Smo dopisao. Gledaj ima i kamer kako, ko je ovaj. Dečko, nemoj, šta to radiš? Šta uradi seljak? I ljudi, to bi bilo to. Ja ću nastaviti u idućoj epizodi. Doviđenja!